Forest atomben toxic braga thomangdeng wan mohotsab katalon pon. Indigenous Tribe Protections of Karbi Anglong Pathiek pen ITP ke atom pherangkya mai kangni pon. Dong langso Development Committee atom pen HSL sila pen HSS lang ki unduna to aphan karchopon. KSA Difu Branch atom pen Difu Gobois batu aklamalong ke pang thirasai kedeng pon. Ronga Pahar Low West Division Angkang Forest atom pen chipati ripi ponsi thengpia claim ke pon bangso thengpi ke pon ang kokla ke oxygen kapalong dia phan apen munit au kapran kapa mesen dia phan pura thengpi e pon lason se thengpi kang ho atoma phan sidame kang huing tonte pulotang te sodak pen insai ponji puda ranger hin pen sodak pen than pachini pon manja pen donation rong pila pen Indroje Teron report Malong News. Dak Ronga Pahar Eastern Range Ronga Pahar pensi nitum dak program gedeng lo laga nikan wang tame la kono moso bangke nikan wang la 1 Julai pen 7 Julai an bangke dupo kasi piningan bangke nikan troksike bra thamang dengan ang detang lo la son sin nitum pini ki klim ki pon la bangso ang deng gedeng pon lo dak nitum gote range staff la pen aku dak la horian account bit pen aku dhonsri account bit la pen aku ting bangla sabit Habjan sabit pen aku lahorian sabit pon sitong macam itu melihat gute stop pangrumsi nitum datang pi program kuripon lo lapan labang so teng pinang piduna bangke lagi nitum edistan PCC dipu alang di hoi pensi teng pinang sponsor lo so teng macam itu tak ipon lo la sinon lapu anak paklang itu nang teng longko sticking na kuripon bom lo lahan lo pini yang deng bangke la bang so gedeng ponan itu la bang so la nonang itu mo hedong nang lipu ana hawar chon mama along apek apek kami lebas so sai deng pon bom mane la bangke ni tumbang dak Ronga Pahar bangke dang sedeng pon lo la penarang sila dopo ke is west hamran tuna gede dak lo area bang itu 1 hektar si non patik toy la si 1 hektar bang itu klaim pon bangke pilih pon bom kita 1 hektar so se along le bangke e pon bom po la non ko ni tum khas bangke 1 hektar si non deng pon lo tane la bangso sai aning kan wang stame la son deng pon bom oh deng pon bom lagi ni kon piningan ke lagi ni deng troksi kebra ke thamang deng lo tane ni kon phan se deng pon bom ni troksi phan la si ni tumbang ke pini deng lo pinap aku itu la apa sana situ teng pia klim taron pon bom lo la bang so theng pia claim ko pia theng pia rong se rang tum e pon oh dak non ke do bang ke ek nomor bang ke dolo bukula dolo mohanim dolo orjun do la pen aku tita chapa do hilikha do amlukhi do la pason si varieties atheng pi mix asa se pini ni tum e pon bom lo ron pon bom lo la pason ang deng asa ne kan bang si duero la bang ke 1 Julai pen Pining bang adalah plantation bang. pining bang plantation bang kita Si plantation perlu. ko pi posi la bang so theng pi nang ko so rang hin deng oh mane la so bang ke ini tum non lagi non work putame da pir thelong putame ini tum la arvi pini putame batumbon putame ini tum han akim ya betul lo theng pi theng prang da na kono putte arvi da depo widar mo kata nang chance ko ha widar kita meri bilang ke theng pi abi putte ini tum la oksigen pini kelong kana itu kasih sak ko te monit kereng nai putte la hai oksigen bang ini tum dokar pi so a dream pen si putte non pir theng angkang kami so ini kedeng pon so sini tum kata Jakhongni phaike thomarni por phaike thomalom ben hanjang langso PWD IB along tong sekot pen pherangkya mai ke phapon pherangkya mai ke phapon ang kokalam theang tong tika thara phan police atum kenep kang nang check pen hem kang sam ke beng chok phrak prap jin pen lo serak nang ji mate release nang ji pusi Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr Tuliam rong hanga phan ka chuning ripon pado athe ang tong tika thar ki inut heyanok bean chot takali alang like longri longpat ka chinghon kacherai koma bang khu binong alang ni phan la puson kenep kang nang check aputhak nilum indigenous Tribe Protections of Karbi Anglong hin penta ning duglo athe kheyanok bia phan jong sila puson kenep tabarat ki chok chilapen ahok pera ka chesong atoma phan jakong ki pabob ang thek bi nong lo pusi pherangkya thengno wai dakpen jai pon nile tumke APHL sa song phan abe ki dun palam awela pen BJP partia phan sorsar dam ji ning hang he ITPKA ke isi organization political along thangna ka chirab dun awe pusi alang tum pen chethan pon hanjang la sobana Gibson rong pi report Malong News pardon ni nên tum là
ITPK hin pe ne tum la so press meet mante la media ke hanang ko athe ne tum la hello non kidam tang chapong taring isier ni la litum asar mante la angtong ti sar alangli fan kuson kinep kangna pa asin tum hin pen bini mai mante la so press meet ki bi ponang ko athe la hello alangli fan la kuson adai ve pina bang fu fan la kuson pini la kuson alangli fan ke sung ponang ko alam the bang ke tum ITPK hin tesme ne tum ning du piglo la pen la kuson alangli ki claim bang fu alangli ki mesen akam ki claim pon mante alangli ki text share bang fu pan la kuson alam ki mate ki pado la mate la so kenep kang nang pon la bang ke ne tum hin pen ne tum ning du piglo sarang to ti inti ang fans me pezo ponji fan kapen dutulan angli adai ve pil bang fu angli ki ke la bang so karbiang long ko son si ki message ma la pen mon sam ki wan ji ma lang so pathak si angli ki mang pon man de angli ki japon ka do ka ve man mi la sil ko son pathak ko te la ko son dang huan nang sil la ko son ki sung pa po pulo dang de ili tum ko son si la kitinin mana ke chok che bang ko se mi tum ki nep dum de te ko son si ala ke texture tum mane la ki det ki ja bang ko dum se me ani haling to japon ko ma la bang so putha ni dum se me karjupon kangtung la ben kachini pon kangtung ke la la ben la puson lo lang li mesen pe non thang pi sung se pin ben se me lang li phan non pe jok pe li puthot pachi vai phan si angli sar tuliram ham se me chunu ri pon lo la si ningduk pikan itum phan la puson khai phan ki ja bang phan nong si la puson ki sung pa polo polo tang de man de khai apan ki ja man de rang li lo le tuman ki mesen tuar ne japon la pen ili tum ki claim ki tam puson si ki mesen ji ma ko rang li lo king lo dim se me rang li ki pe king dun man de karjupon se me rang li lo la si rang li la puson bang phan nong si la puson lo polo te ili tum puson si ili tum ke paprang boy ma khai phang se me la si ne tum la ITPK hin des me tu ni perfect lo la sar tuliram no hang se me ne tum ning du pik la penali han ning the pik alang aprang alang tum me ke claim da mon me selo ko pi se me non la puson akisung ke puhud alang li chirap dun de da ma alang li man de alang li tong la puson lo ma nili isi ka chini pon ka tum ke lang lo la pen athima alang li dai ve pin na kuan jong se la puson lo ko tang te mo phi afan me la ki mesen boy ki mesen ji afan japon bang aveluma lano la pen na Number ko era phone ilip constituency ke parlo dong lang so arong along pen HSL sila pen HSS sat lang ki unduna to phan dong lang so development committee tum pen ning ke pathe ning ke rong tun pen karcho sai ke deng pon labang so me dor sing terang pen se me che pahem pu pon me ke phalam this talang lihin pen si jai pon bang so me long alo hi aman pen ka che tong dun bilison terang ke in nilib long ri ame long mukrang terang sar sing terang ex president DDC moniram teron inglong ikpi club president lapen hundorong pharan parta rong pho arong asar bang photum tami che tong dun bang so ame long jasemet loga charli aw samara tum koson sike do ke thak nangjima lapen ka charli apor ka chipi nangjima an par ta ko posona sai ke deng mase ka charli ke prang dun thekjima nona pora hot ke charli ke thek jong si abe de thang ta pe prang dun un e palam hei huya bidi story lapen jume sen alam ka che tong dun alu hi atum pen ka charli aw samara to aphan klar dak pen than pachini dun dong lang so arong along pen HSL sila pen HSS sat lang ki pidun ka do ka be bang kep do la bang kep sitame bang so salang undun det pusi than pachini pon chuki hola pen amir son terang report Molong News. Aprang si pinom be la pusona jai me kedeng theng por por dak thola lang so development committee tum hanta keru pira la penili tum non ke charli ji la charli bom po ke la he ji mena pideno la he la kero nang koloso school pen si kiun la Assumption High School pinila person first division la person doma first division Pantini di nakachui pon pot nasi nitum tani narong lo piningi nitum nakachu pot nitum ansa si Charlie pan bar ipon pot
Jakong ni phai ke thomarni ada por phai sir ke malom pen difu go boys pathua klam along ke se difu branch committee atum pen kichpatir pi ponsi ke pang thira sai dengpon difu along jesemet pathua klam themuchot lapen me the ki bia dimta themuchot pulotang te difu go boys pathua klam anvedo bonta la so pathua klam along odlang no tum hor okichu kijun dampen horabong sisa chet pa ko chupen tenglok kepasa urajok celang no daklo la serbang so pathua klam ke paklar werje pan hor nang kijun pen bong sisa ke pang hang ing ton pon nang po ke bang jer ni komat ne jong sela poson claim that depute KSA pen so dak pen inside dunji puse KSA difu branch committee ame pun nok jir diso pen than pachini pon difu pen Edwinson Hanse report Malong News aprangsi media korte tumhan pini ka chopateng pini redak nai stong the pa kero pipar piglo pini le tum KSA difu branch committee pen patir pi ponsi dak difu gok voice pathua klam lo kapang thira sai mili tum teng pon lo pi posi la bangso asa deng ponang kok malabang ke letum ladake pathua aklam lapen ke letum prekjam a program pen stami tum dak deng pon lo lasi kumani tung ke la ajo hornang jun po ladak sisa thengkang phun ma plastic tame pu warkang chu chode junde lopolo te lapu warkang chu hala bangke nilitung karbilo charlia song bangke litung pinrem lo lapeng monon phi labangso aju wang pen dak hor ok chupen ladak ke warkang hala bangke avidet nang po jongsi nilitum ke sipen labangso hor ok chu lahai thegonong lok polote mohala bang nilitum ke se hoi pen sami nilitum pini inside dun po ke se hoi pen sami lapen karbiang long law and order tum hatami nilitum tuning rilo labangke labangso apathua klam long kelang chari dun je phan athe dak unhygienic activities ladak topic jo apor do pic stami ladak arloso pinso stami dak ini chom horok chu lasonta thegonong long nilitum kisuman phangke nilitum than pari dun lo mane ladak bangke nilitum playground labangke nilitum chinghonang ji athe tum jongsi la so pregon phani itum jongsi langchari dun de bolte langchari bang velo lalo si nilitum mahin bangke tuning di lo majok stami ladak nang jui tami wang tami sitami chodet pen ladak hormung bang ke patir tide je phansi nilitum ke se hoi pen bang nilitum tuning di lo la pen je semet pet la ajo hor ki jun hala tuma phansi nilitum pini dam lo asi ajo be hor jun je det je phansi nilitum ke se hoi pen ke nilitum tuning di lo ma pachini lo non la son cleanliness drive ke ching silang ma apen ching silang ma tangte la ek pasong tikle ma pong dolo dak specific lang si area kan golf boys field long bang ke nilitum difu branch ke se difu branch hoi pen ke non si ke ching silang athe nilitum dak pathu cricket pistami ason son dak pathu wang bo stami dak chelang dak wang pen nitum thek long lo horabong si koi che na nang litum o thai pon stami chokli horabong koi chu horjun po wardak ti mol haya apini ke pathu long ke mu sak pa ko ta to thai mini ma ti lasi nilitum ke si hopen ba tuning ri lo la bangke horok bangla dak cho dim bang pinchong chedet nang pop nilitum ke si hopen Ejibai CP Karbianglong District Committee ame pho jitu phokone hen ben pharang ke amai kangni pon jakhong ni phai ke thomarni arni kang sampor phai free malom pen Assam Jatiyabadi Yuva Chandra Parishad Bokajan CCI adung methanga sai hemalong pharang ke amai kangni pon sonse pharang ke amai kangni pon nang ko kalam the ke chengsi Kishor Das ataning kan thong ke Assamese te parjana bangphu cancer ke suka cholong lokajot Chennai along se chelang bom pen tami un edet pen arong cheboy joya puthak ning duk chipi pon laben karjong sening hemreng me along mesen ben ke doke thakdun thekjia phan arna malong hirjume hangpidun sonse ke dam tang jakhong ni phai hini arni difulam ding road 4 kilo rong pang theralong eviction puthak sitami ning duk chipi pon arni ang ko pen notice pali nangjia podlo athala da ke do arada tum tong sikot pen non kona to ke dampo pinpur mi lochar leo samara jaha ka tum ke chatlang jutwang bita dolang tangte lahaya tum ke koson la se AJY CPI hin ben ke Karbianglong Autonomous Council CEM Dr Tuliram Rong hanga phan prabjin ben ke do ke thaka bar sai mesen adim thik pinangji pusika chuningri patupon anpar ta Karbianglong arlo prek jam adim ta aron re pen longli phelang ka cherai ta batum do piklang tangte pia polo hal haya tum phan tharli dam thek the det ke pusi akoi pi ponthu laben methanga dim pen akapre kona chike damalang anpar ta haladak inut ke sok pangjia bang phi selan en bom phan anta mesen ke sang adim thik pi pidet
tet ke jejin so meme khangjang anpar da osomar atum chitibin athai abesi thengpiarum pabe be prongpen amek pajang nang ke jejin so pik bin nonglo adun thang tong tika tharapan police atum kenep kangnang aputhak anitum AGY CPI hinpen ke ning duk pik athe India ke democratic country aposi fundamental right apen constitutional long ke tok ateng ke abang Putin asong ta movement ke deng arondo lapen aso asa ke chok chepen kenep kangnang thabar ke nitum penche dondun thekthel apen ning duk pik binong posi ning jepon lase AGY CP Karbi Anglong district committee hinpen Dr. Tuliram rong hangaphan prabjin pa angtong tika tharapan lo serak nangji mate rele serak nangji posi kachuning ripon pado lapen Karbi Anglong arlo ke do tribal apen non tribal posi pupe pin pen ke do ke thakra pejia phanta kachuning ripon thu pado hanjang langsung Rajipson rong pi report Malong News মুখপাত্ৰ আংটং ইন্টি কাঠাৰক যি এৰেষ্ট কৰিলে বা তথা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে তাত কিন্তু আমি বৰ দুখ পাইছোঁ কাৰণ এইখন এখন গণতন্ত্ৰৰ দেশ গণতন্ত্ৰৰ দেশত বাক স্বাধীনতাটো সকলোৰে আছে কথা ক'লেই যদি কিবা যদি ভুল হয় তেতিয়াহ'লে যদি মনে হাতা যদি কিছুমান যদি কেছ চাপি দিয়ে তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ হ'ব সেইকাৰণে স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তুলিৰাম ৰংহাংদেৱেও এই ক্ষেত্ৰত দৃঢ় পদক্ষেপ ল'ব বুলি আমি যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে আশা কৰিছোঁ আৰু তেখেতক অতি শীঘ্ৰে মুকলি কৰি দিবৰ বাবে যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ কাৰ্বি আংলং জিলা সমিতিয়ে অনুৰোধ আৰু আবেদন জনাইছোঁ আৰু ৰাজনৈতিক যি কৌশল হৈ আছে কাৰ্বি আংলঙত তাক কিন্তু অনাগত দিনত ভাবিবলগীয়া বিষয় হৈছে আজি আমি যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে জন্মলগ্নৰ পৰা কৈ আহিছোঁ যে অসমৰ ভূমিপুত্ৰসকলৰ সুনিৰাপত্তা হ'ব লাগে কিন্তু এতিয়া অসমত দেখিছোঁ যে ভূমিপুত্ৰসকলৰে নিৰাপত্তা নোহোৱা হৈছে কিন্তু এনেকৈ অনাগত দিনত যদি ভূমিপুত্ৰসকলৰ যদি নিৰাপত্তা নোহোৱা হয়গৈ তেতিয়াহ'লে আমাৰ থাকিবলৈ জেগাকণ ক'ত হ'ব মাটিকণ ক'ত যাব সেইকাৰণে কৈছোঁ যে খিলঞ্জীয়া মানুহক তেওঁলোকে যি প্ৰতিশ্ৰুতি দি পেলাই বিজেপি চৰকাৰখন আহিছিলে যে জাতি মাটি ভেটি ৰক্ষা কৰিম বুলি যি শ্লোগান আছিলে সেই শ্লোগান তেওঁলোকে আখৰে আখৰে পালন কৰক আৰু খিলঞ্জীয়া মানুহক সুনিৰাপত্তা প্ৰদান কৰক এই দাবী আমি যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে আজি আকৌ আবেদন কৰিছোঁ আৰু এটা বিষয় হৈছে যি কাৰ্বি আংলঙত এটা উত্থাপন হৈ আছে যে এইটো বিষয়টো এনেকুৱা যে ট্ৰাইবেল আৰু নন ট্ৰাইবেলৰ ইছ্যু কিছুমান হৈ আছে তাই ক্ষেত্ৰতো আমি যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে কৈছোঁ যে খিলঞ্জীয়া মানুহখিনিক আপোনালোকে একেলগে বসবাস কৰিম বুলি আমি আগুৱাই যাব লাগিব কাৰণ এতিয়া অসমত যি গতি হৈছে অনাগত দিনত কিন্তু যদি আমি নিজৰ মাজতে বিভাগ হৈ থাকোঁ ভাগ ভাগ হৈ থাকোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ মাজত যে আমি এখন যি স্বাভিমান স্বজাতি বুলি আমি যি গৌৰৱ কৰি থাকোঁ জাতিটো সকলো খিলঞ্জীয়া জাতি এই খিলঞ্জীয়া জাতিটো কিন্তু নিকটীয়া হ'বগৈ সেইকাৰণে এই সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি আমি কাৰ্বি আংলংবাসী সকলো খিলঞ্জীয়াবাসী ৰাইজক একগোট কৰি পৰৱৰ্তী দেখিবলৈ পালোঁ যে জাতি মাটি ভেটি ৰক্ষা কৰাটো উল্টাহে হৈছিল এই ভূমিপুত্ৰ কাৰ্বি জাতি যি নিৰ্দয়ভাৱে এভেকশ্যন চলালে উচ্ছেদ চলালে তাত কিন্তু আমাৰ ক'বলগীয়া এই কাৰণেই হৈছে যে তেওঁলোকক কিছু সময় দিব লাগিছিলে সময় দি পেলাই তেওঁলোকক অন্য জেগাত সংস্থাপন তথা তেওঁলোকক সংস্থাপন দি তেওঁলোকক অলপ সহায় সহযোগিতাটো ছাত্ৰ পৰিষদে কৰিব লাগিছিলে কিন্তু তাক নকৰি পেলাই যি প্ৰশাসনৰ সহযোগত যি ভাঙিলে এইটো মানৱতাৰ খাতিৰৰ পৰা আমি কিন্তু বৰ দুখ পাইছোঁ কাৰণ অট'নমাছ কাউন্সিলে স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদখনে যদি ভূমিপুত্ৰকে সুৰক্ষা দিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে অনাগত দিনত এই ভূমিপুত্ৰখিনি ক'লৈ যাব আজি আপোনালোকে চব কাৰ্বি আংলঙৰ বহু জেগাত এতিয়াও মাটি বেদখল হৈ আছে বেদখল কৰি থৈছে কিন্তু তাত সেইসমূহ কিন্তু এতিয়ালৈকে এভেকশ্যন চলা নাই বা চলোৱা হোৱা নাই কিন্তু থলুৱা মানুহখিনি বা ভূমিপুত্ৰৰ মানুহখিনিৰ ওপৰতেই
যেন এতিয়া চাৰিওপিনৰ পৰা চৰকাৰখনে চেপি খুন্দি আনিছে আৰু ভূমিপুত্ৰৰ যদি মানুহখিনি যদি এনেকৈ যদি চাৰিওপিনৰ পৰা যদি চেপি খুন্দি অনা হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ মানুহখিনি আমি ক'লৈ যাম আৰু চৰকাৰখনে এই ওপৰত কিছু চিন্তা কৰিব লাগিছে সেইকাৰণে আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি মাননীয় মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য ডক্টৰ তুলিৰাম ৰমহাং দেৱলৈ আজি আমি এই যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে এটা আবেদন আৰু অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে এই স্বজাতিৰ মানুহখিনিক অতি শীঘ্ৰে সংস্থাপন দিয়ক তেওঁলোকক উচিত ক্ষতিপূৰণ দিয়ক কাৰণ বহু কষ্ট কৰি পেলাই বহু দুখ কষ্টৰ মাজত তেওঁলোকে অৰ্থ উপাৰ্জন কৰি পেলাই তথা টকা পইচা উপাৰ্জন কৰি এখন ঘৰ বনাইছিলে যেতিয়া সেই ঘৰখনকে ভাঙি পেলালে মানুহখিনি যি বিলৈ হৈছে এই মানুহখিনি ক'লৈ যাবগৈ সেইকাৰণে মাননীয় মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তুলিৰাম ৰমহাংদেৱে এই ক্ষেত্ৰত বিশেষ পদক্ষেপ ল'ব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ আৰু কাৰ্বি আংলঙৰ যি এই সমস্যাসমূহ তেখেতে কিন্তু অতি শীঘ্ৰে সমাধান কৰিব বুলি আমি অনুৰোধ জনালোঁ Nang litum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.